ibitaramo dufite ni ibitaramo bibiri, kimwe kizoba ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 ni this Friday, ikindi kizoba on Sunday tariki ya mbere muri 2023. ni ibihe bizaba bidasanzwe. abo twari kumwe kuri airport nababwiye ngo icyifuzo cyanjye muri iki gihe ni ukubona Imana ikora mu bintu bifatika, kubona Imana ntibibe kuririmba gusa. Umugabo witwa Dawidi yararirimbaga imyuka mibi yari muri Sawuli ikamuvamo. Iyo nicyo sengesho ryanjye muri iki gihe, kugira ngo icyo turirimba bikize imitima y'abantu. Abazoza ndabatumira mbabwira ngo bazaze guhembuka, ntibazoze kureba Israel ko ntacyo mfite nobahereza, ariko ibiri muri njyewe Imana izabikoreshwe ngo bikize imitima yabo. hanyuma nagira gato bavuze ngo reka tube témoignage ubushize n'indi ngaha hama turaganira gato na Behik, hanyuma bati ni gute twarangiza umwaka vraiment harimo kidasanzwe kiba kirabera mu Bujumbura. Hamanizwe ko Behik yavuze ati none gahe Israel tugenda gute mwaje Israel ni petit frère, reka tuzagere twumve ko iki kintu kiri ku mutima we. Amageze mu Rwanda turaganira Israel arambwira turaganira ntabwo twahuye dushakana ibyo tuganira ibindi bintu dushaka gukora, hanyuma sinzi ukuntu ikintu cy'uburundi cyaje arambwira ati nifuje kugira uburundi kuva kera, ati hari icyo Imana yabimbwiyeho kugira uburundi ariko bigenda bidakunda, ati none simeze ibyo tugende i Burundi abizi murabizi ko ngaha ni muhira mwana tujye umuhira basi ati reka tubikore turebe. Hano ndashima Imana cyane rero kuva uwo munsi byavuye ku kintu of course cyane muri Israel tuvugana na Behik Jean Paul tujoyininga, ndabashima cyane. Hanyuma turi hano rero umunsi wagize amareka turebe sasa icyo Imana ifitiye Bujumbura mbere y'umwagurage. God bless. Turashima Imana kuko ejo twabajwe ibibazo batubwira ati eske Israel mbonye azokwinjira tushika tuzogenda gute. Il y avait pas mal de questions, est-ce que yatubeshe naho muri ko muravuga ni sûr. Rero umunsi ya certitude si tweza kwerekana vous êtes là. Merci beaucoup ya baduteye iteka abantu bose bari biteze exactement si vous allez venir. Merci beaucoup. Rero nagomba gutanga un petit message kwa bose bahari. Jusqu'à l'heure actuelle, maze kubona ama réservation yihuta kuvugeze ngaho gifashe indege. Yes, bamaze gutelefona abantu batandukanye, namaze kuronka 25 appels. Bamwe bafata 15, abandi imwe, abandi bavyumva byamaze kugira. C'est un petit message dutanga nuko bimwe bavuga kugura ibintu ku mwanya wa nyuma bagaca dutwara muri confort ya management, bodutera iteka bakabikora kare pour les accueillir dans la royauté et dans la sincérité. Kubera ikizina icyam nitwa Mbonyi icyam. Okay. Mbonyi ni izina bagize rigufi barihinye. Une abréviation. Ni ukuguma ku isoko. Ukuguma uko natangiye abantu bataramenya nkunda gusenga, gusoma ijambo ry'Imana, mba mu nzu y'Imana, ni cyo kintu cyamfashije. Icya kabiri ni kuba honest, kugira discipline mu byo ukora. Niba uvuze yego ikaba yego, niba uvuze oya ikaba oya, bituma ugira credibility mu bantu, discipline yawe iba recognized, kandi ukagira n'imbere y'Imana ukakiranutse. Tuzocuranga live, twazanye na equipe yose y'abantu benshi, team yanjye yose irahari, tuzataramana. Ikindi wavuze ni abantu bazoturuka ahandi bitega iki. Ku bwanjye simfite icyo nzi nubwira umuntu ngo yitege, ariko icyo nzi ni uko ikiri muri njyewe. Petero ngo ni mugenzi we babwiye ikirema cyaraho ngaho baramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ngo ariko mu izina rya Yesu muhaguruka ugenda. Sibyo? Twebwe ntabwo nzi icyo nabwira abantu ngo ndabahereza gifatika, ariko nzi neza ko ibiri muri njyewe bibasha gukiza ubugingo bwabo, Imana yashyizemo bibasha kubavura, bazaziteguye kumva Imana, kubona Imana ibyo tuzakora. Ikindi nababwira ni uko muri gahunda numvishe hari si hano Bujumbura, numvishe ko hari indi gahunda izaba nyuma kandi nziza
bazatumenyesha tugatarama turi na benshi kurushaho. Ndashimiye Imana kubona yabashikanye amahoro abagize ubwo rugendo. Rero nkuko twari bamenyesheje uyu munsi y'amarembo y'ijuru nababwira ejo turigada, sibyo? Rero igituma mfashe ijambo ni kugira ndabamenyeshe ko finalement umuririmbyi yashitse hano, ko ntibikiri iby'imbeshere, igikorane ese concert irabaye ni itariki 30 z'ukwezi kwa 12 2022 n'ejo hirya y'ejo. Donc amatike narababwiye ko ari ama reservation twarayivuganye, hariho ya 100,000, hariho ya 200,000, hariho ufashe rero imeza hamwe imeza intebe iko abantu 10 ni 1,500,000 hamwe na le premier dimanche kuri 30,000. Ayo matike yatangiye kudandazwa kandi ariko aragurwa cyane ku bwinshi. Rero ahubwo nabasaba ko mwobwira abantu bakanyaruka ntibasange zabahereye ko ziko zidandarizwa kuri Agaharawe aha muri Vini, ziko zidandarizwa kuri KCO mu Kinindo, ziko zidandarizwa kuri KCO mu Kigobe no kuri BMC Grocery. Muraho neza, ndabasubije mwese, ndabaramukije. Nitwa Israel Mbonyicyambu, nkaba nturutse mu Rwanda, Kigali. Ndashima Imana ko ndi hano ku butaka bw'u Burundi. Ndashima Imana ko twabigambiriye kinini, ariko igihe akaba ari icyo Imana yifuje ko yashimiye ko tuba turi hano. Ndatangira nshimira abantu bose babigizemo uruhare, aba bose twicaranye hano, Imana ibahumurize cyane. I feel blessed to be here and humbled, kubera ko iyo atari Imana n'aba bagabo ntabwo nari kuba ndi hano. Ndabashimiye cyane, ndabashimira namwe mwatwitabye mukaza gushyigikira kino gikorwa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo niwe wishije igikundiro no kuba intumwa kubw'izina ryayo, kugira mu mahanga yose habemo abizera babiheshejwe no kumvira. Donc ibi byose dukora n'Imana yabiduhaye kugira ngo tubikore, hanyuma mu mahanga hazaboneka abantu bumvira Imana. Rero ndanezerewe uko niyumva n'umunezero gusa. Ibitaramo dufite ni ibitaramo bibiri, kimwe kizoba ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 ni this Friday, ikindi kizoba on Sunday tariki ya mbere muri 2023. ni ibihe bizaba bidasanzwe. Abo twari kumwe kuri airport nababwiye ngo icyifuzo cyanjye muri iki gihe ni ukubona Imana ikora mu bintu bifatika, kubona Imana ntibibe kuririmba gusa. Umugabo witwa Dawidi yararirimbaga imyuka mibere muri Sawuli ikamuvamo. Iyo niryo sengesho ryanjye muri iki gihe, kugira ngo icyo turirimba bikize imitima y'abantu. Abazoza ndabatumira mbabwira ngo bazaze guhembuka, ibibazo kuri Abayisirayeli ko ntacyo mfite nubahereza, ariko ibiri muri njyewe Imana izabikoreshwe ngo bikize imitima yabo. Icyo cyo nyine nuvuga. Murakoze cyane. Nuko si byinshi bise nuvuga kubera ko byose mwabyumvise, ariko nk'uko ejo kubivuga umunezero utagira uko uvugwa. Iyo icyo umuntu yifuje cyangwa yashatse gishitse, nta kintu umuntu akora mu gushima Imana. Turashima Imana ku kungera yabidufashije bikaba, turashima Imana ku kungera bagize urugendo rwiza bagashika bafite amahoro. Turashima Imana ku kungera mwatwitabye, ingene biriko biragenda kandi byose biriko biragenda neza. Twizera ko bizobana kutugira neza gusumba, kugira ngo haba mu nteguro, haba ku bantu bazoba bahari bashobore kuronka icyo baje biteze. Twebwe nta kintu dushobora, ariko kimwe mu cy'Imana izoduha ushobora kuba twokora, tuzoreka ishobore gutemba bibe au service yanyu kugira ngo byose bigende neza. Abashimiye abantu twakoranye, n'abantu n'ukuri bafise umutima w'Imana, n'abantu ikintu bari bacifuza ko coshika, hari abantu babisengeye
dushaka kubashimira rwose kubera ko burya Imana irushaho kuduha gushitsa ibyo yonyine ishaka rero kuba bishigikiye canke kuriya ni ukuri j'ai vraiment une très grande reconnaissance par rapport à cela shimira n'umuririmbyi wacu shimira n'abaririmbyi bacu shimira n'abantu bose bari ngaha bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo izi evenema ziko zirakorwa zigire réussite rero jewe nibaza ko Imana yadufasha kugira ngo igihe biriko biragenda neza tubandanye duca bugufi na cane cane hadasohoka amazina y'abantu mugabo hagaragara icubahiro c'Imana. Merci beaucoup. Yes, merci. Nanjye vraiment ndashimana kandi ndabashima mwese ko muri hano nibaza ko media birafasha kugira ikwize ibintu byinshi ku bantu benshi yaba ndetse n'ubutumwa bwiza kandi kuba musapotinga industry gutya ndabashimiye hanyuma nagira gato bavuze ngo reka tube témoignage ubushize rindi ngaha hama turaganira gato na Behik hanyuma bati ni gute twarangiza umwaka vraiment harimo kidasanzwe kiba kirabera mu Bujumbura amanyiza ko Behik yavuze ati none gahe Israel tugenda gute mwaje Israel ni petit frère reka tuzagere twumve ko iki kintu kiri ku mutima we amajize mu Rwanda turaganira Israel arambwira turaganira ntabwo twahuye dushakana ibyo tuganira ibindi bintu dushaka gukora hanyuma sinzi ukuntu ikintu cy'uburundi cyaje arambwira ati nifuje kugira uburundi kuva kera ati hari icyo Imana yabimbwiyeho kugira uburundi ariko bigenda bidakunda ati namwe none simeze ibyo tugende i Burundi abizi murabizi ko ngaha ni muhira mwana tujye muhira basi ati reka tubikore turebe hano ndashima Imana cyane rero kuva uwo munsi byavuye ku kintu of course cyane muri Israel tepana na Behik Jean Paul tujoininga ndabashima cyane hanyuma turi hano rero umunsi wagize amareka turi sasa cy'Imana ifitiye Bujumbura mbere y'umwagurage God bless yakoze kugira ngo ibintu bigere aha bigeze je vraiment novuga ngo ibyo si kuba bibaye kandi bikaba à la fin de l'année nibaza ko hari ikintu kininiya qui va chaque fois en signe pour la fin et le début, la fin de 2022 et le début de 2023. Dushaka kwiteganye umutima wagutse. That's why je nk'umwe mu bantu barimwo numva noshima Imana kuko ejo twabajwe ibibazo batubwiye ati eske Israel Mbonyi azokwinjira zoshika zogenda gute. Il y avait pas mal de questions. Est-ce que yatubeshe naho muri ko muravuga muri sûr rero umunsi ya certitude si tweza kwerekana vous êtes là. Merci beaucoup ya baduteye iteka abantu bose bari biteze exactement si vous allez venir. Merci beaucoup. Rero nagomba gutanga un petit message kwa bose bahari jusqu'à l'heure actuelle maze kubona ama réservation yihuta kuvugeze ngaho kashinde yes namaze gutelefona abantu batandukanye namaze kuronka 25 appels bamwe bafata 15 abandi imwe abandi bavyumva byamaze kugira batanga nuko bimwe bavuga kugura ibintu ku mwanya wa nyuma bagaca dutwara muri confort ya management bo dutera iteka bakabikira kare pour les accueillir dans la royauté et dans la sincérité. Je vous aime beaucoup, bienvenue. Le Saint-Esprit est au rendez-vous, la classe, le service, sur tous les aspects. Nimeze neza, nubaza ko ibyo nabonye bariko barakora Buja Event Legacy Blue abantu bose kunde barakora aba journaliste no basira ko mushobora kuronka même plus de 120% de vos attentes. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. kubera ikizina icyam nitwa Mbonyi icyam amazina okay. Mbonyi ni izina bagize bigufi bahinnye na abbreviation ni Mbonyi ariko ni Mbonyi icyam izina rirambuye. Maybe wanda bashaka kumbaza impamvu my album yitwa Icyambu wenda nabigusubizaho nuko
dufite minisiteri yitwa icyambu ministry, and that ministry yaje mu gihugu Imana yampamagaraga. Imana yarambwiye ngo umunsi banyita izina ngo icyambu, maze gukura numvaga ari izina ry'abantu bakuze bashaje, ntabwo nari kundi. Noneho nyuma kurusana izi meaning rimwe Imana impamagaye, mbona umuntu araza arambwira mu nzozi ngo mbega si witwa mbonye icyambu? Ndavuga yego, kandi sinari kundigeze. Arambwira ngo Imana izakubwira icyambu cy'abantu benshi cyane kuri iyi si. Uko niko nahamagara gukorera Imana. Mbyutse menye ko Imana yansuye mu ijuru. Nuko natangiye umurimo w'Imana, ndakomeza umurimo, nza kugira inspiration nandika indirimbo zitwa icyambu. Okay, turabandanya ikibazo cya Icyambu mu Kinyarwanda ni bridge, like a bridge, means ikintu cyambura abantu. ikiraro. mbonye ikiraro. Abainspire n'abahanzi benshi b'abarundi kuva kera twumvaga indirimbo zabo, baratwinspire, batuma natwe dukunda kuririmba. Ba Apollinaire, ba Willy, ba Dudu, abahanzi benshi batandukanye n'abariho uyu munsi ndabazi benshi. Kandi ndababwiza ukuri ko indirimbo baririmbye zadukoze ku mutima, zituma natwe twifuza gukorera Imana. Icyo rero numva sinacyo nzi nabafasha, ahubwo ni ugufatanya nabo, ni uguhuza imbaraga, twese tukagura ubwami bw'Imana. Kandi ibintu byose bihera mu kumenyana. Step ya mbere ni uko tumenyana, tukaganira, muri aho mumeze neza, tukamenya. Twamara kumenyana, ibindi ni flow, birizana, birikora. Ejo musanga Imana yabahuje, mufite connection, ibindi byose birikora. So this is the first step. Tuzamenyana nabo hereye kubo turi kumwe hano, hanyuma n'abandi gahoro gahoro tuzagenda dushira imbaraga hamwe. Sinobafasha, ahubwo twese tuzafatanya kugira ngo tugere kure. Arakoze cyane rwose. Maze ndabaza ikibazo nigeze mu Burundi. That's very nice. Very good question. Icyo ni ikibazo cyiza cyane. Njyewe kumenyekana sinari mbizi ko bizoba, sinigeze nanabisengera, narabikoze, ariko iyo wamaze kubigeramo hahora hari room yo gukura. Buri gihe haba hariho espace yo kugorora, ukagenda ukura, ugenda wiga, Imana ikwigisha. Kubijera ni class, ni ishuri, ni ubuntu bw'Imana. Imana igenda ikwigisha ukuntu bikora, ariko hari ibintu bitatu by'ingenzi njyewe bimufasha. Ni ukuguma ku isoko, uko natangiye abantu bataramenya, nkunda gusenga, gusoma ijambo ry'Imana, mba mu nzu y'Imana, nicyo kintu cyamfashije. Icya kabiri ni kuba honest, kugira discipline mu byo ukora. Niba uvuze yego ikaba yego, niba uvuze oya ikaba oya, bituma ugira credibility mu bantu, discipline yawe iba recognized, kandi ukagira n'imbere y'Imana ukakiranutse. Icya gatatu ni ugukora, gukomeza gukora, kuko Imana ikunda abantu bakunda gukora, gusura indirimbo, kazi, n'ibyo bintu bitatu. Kuba imbere y'Imana, discipline, no gukora cyane. Ni benshi nzi nkurikirana, nhereye ko navuze kare, ariko bose ni bene data. Munyemerere simvuga izina ku rindi, abo nifuza twakorana ni bose bakunda Imana, twahuje bose twazakorana nta kibazo. Tuzacuranga live, twazanye ekipe yose y'abantu benshi, timu yanjye yose ahari, tuzataramana. Ikindi wavuze ni abantu bazoturuka ahandi, bitega iki? Ku bwanjye simfite icyo nzi nubwira umuntu ngo yitege, ariko icyo nzi ni uko ikiri muri njyewe. Petero ngo ni mugenzi we babwiye ikirema cyari aho ngaho, baramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ngo ariko mu izina rya Yesu uhaguruka ugenda. Sibyo? Twebwe ntabwo nzi icyo nabwira abantu ngo ndabahereza gifatika, ariko nzi neza ko ibiri muri njyewe bibasha gukiza ubugingo bwabo, Imana yashyizemo bibasha kubavura. Bazazirikane kumva Imana, kubona Imana mu byo tuzakora. Ikindi nababwira ni uko muri gahunda numvise hari, si hano Buja gusa, Bujumbura, numvise ko hari n'indi gahunda izaba nyuma kandi nziza, bazatumenyesha tugatarama turi na benshi kurushaho. Bonsoir tout le monde. Bon, first of all, thanks for the opportunity. I really appreciate it.
muzoze muri benshi ndazi ko tuzohezagirwa twese kandi ndishimiye ko turi ngaha twese. Amahoro, ni Lopez ni nahazwe canke Pasteur, hama natwe turanezerewe kubona Israel Mbonyi, hama ku giti ciwanje novuga ko nobwira abantu kandi kuza bagize ico biteze, ko ico uzoza witeze nico uzoronka. Niwaza witeze kubona umuntu nuko uzobibona, ariko kandi niwaza witeze no guhura n'Imana uzoronka ikirengeye kubona umuntu. Kandi nukuri ijambo ry'Imana nkuko ribivuga, ibirenge by'abazanye ubutumwa bwiza ingene ari byiza kandi ari iby'igikundiro. Nibaza ko hari ubuntu buri kuri twebwe, ariko kandi hari n'ubuntu Imana yasutse ko ku mushitsi wacu ari we Israel Mbonyi. Nobwira abantu rero kuza mwiteze birasanzwe, nukuri ikirere kimeze neza cyane. Imana ibahezagiye. Turi n'iteka ryo gushima kuri icambu, turiteguye gutanga ico Imana yashize muri twebwe biciye mu gutambira Imana. Rero nibaza yuko kuza kwakira ubwiza bw'Imana yashize mu nyenyeri, mu gutamba, mu gushima Imana. Murakoze.